drugi ešelon kadeta prve godine školovanja kojim komanduje kapetan Aleksić. U akademiji počeli smo priču o tome zašto bi trebalo upisati ovaj fakultet. Pa, Vojna akademija ima 3 prednosti. Prva je ta zato što kadeti nakon završetka školovanja dobijaju posao. Uz posao, prva je ta zato što kadeti nakon završetka školovanja dobijaju posao. Uz posao, Pause!